are men artirimo are do biro amunyo to piji gore wa ma fi ya da piji gono to e do fo siko mabe wonno be haali dan tan piji gono to nande nanani dum kala nan anande dum awota konto e hore goddo wota fo e hore goddo watturo fi Allah woti annabijo anye modi ma ko dewgal no mini mi ngandari e babin kum pay ko fetti ay tango ko modi ma jonguto do sikkude ko ndoni be makko daga be makko fetti himo wulludele sabu be anye ben ko seedu don ko minen objectif amen o ko ya wontude e modi ma ne ya bibbe ma be e bibbe debbo goto wata jalugo bibbe debbo e dewga min Mariam ko won do mi wata jalde bibbe debbo e dewga sa yi men iwi ko men iwi men ari jemma do e 0 heure wadgol émission kamon ko bay ko fi bomo wonde haalde fi am wasa ko bay ko fi bobo wonde haalde fi jokkine lamnali joni madame menen me fottuno e biddo mongo imo yeyde bonbon kama akiti menen non men addirali o do mi sikko e fo mi loppi foppanka menen men addirali fi o bo mo fi créer ngolon problème menen men nangata men sokata ko be yingata on tun si tay woni no wawa gasude ko yo wallu men hendo numéro modi mo be no men on seydidi men mo'ina hakkundeji modon tabiton ka dewgal mo munyoro do fi Allah woti annabijo ne on bobo e wonbe est ce que on fami min ko dum mari ko mi hollaw hare ko jam wonata na addi men ga ko sabu bobo yaltini men jemma afaltike kun do pay kun beden ektirimo wa bobo ame est ce que danande e nganda ko dum kun pay ko wonta jango e nganda ko dum wonta jango fiu hare ko mardo yo nebbando yo dum do hare ko wadi simen ari ga ko fi nyamete pay ko munko est ce que don faltaade mi hollita on kadi hunde wotre biddo debbo timmi wo ka dewgal makko o timmi wo ka dewgal makko anto fonde ram kon wonno sudde so mongo c'est que 0 heure 1 heure be yalti golle ci ono ngo gandanal min Allah andanay min innaw na yali biddo mongo de ko min inni yu Allah wadu barke biddo mongo itte tiggare monde faltundire madame kana onon jibini o kumpay kum onon jibini kumpay kum ka mi holla on do hunde wotere madame fi biddo yanga nene jo yanga e babajo nunna nelan silay madame on jaboto lan kawe mi yaw joni rabbindi den piji din pay kum beru ko ya wonna yeyde ko hande kadi mi hida maka travel anani hande kadi men hida maka travel anande dum menen ande yaltata do ya yeygol hada biro ma anda fi non hida yalti yeygol ka travel goddo wajita go dum biro ma hande goddo piyata biro ma yennata biro ma ko hasigon ko simen wallay biro ma kanko wakkilo o tambito ma ampay kunku est-ce que la faltade parce que hande wobbe no ton haybe okkor ma nyamete be innay wondema hida sonji ka dewgal ma wota yaw ka dewgal ma mimi yawi mimi wa ko ta ko dum nene ma jara himo jomba mi do jomba ko be amen ande ko on do rondi biddo debbo ko munyido biddo debbo ko fattu bi halal madame onani ko min nion ko si don hudi hoore mon ko budi e fandu hidi bobo be mon be tabite munyi don ka dewgal mo bikkum be baba fere berne mom uttata adne lakar don nande dum tabite munyiro don fi Allah woti annabijo andi ton ko Allah mo yanyo di do piji tampede warata ko lannu balde warata mashiri wotan faw hay e goto kala yurmino hoyo yurmingon ka dewgal mo kala okkoro hoyo okkoron ka dewgal mo kala jalu don ko fiibe ngoni accide on tigi Allah woni biddo debbo jombado woni biddo debbo mo jombaka andite biddo debbo si jombama iwi ka dewgal mum tabiti ka nene makko ko hakkude ni Allah mo ne gidin pigidi sappo jenana wonye est-ce que no faltade yurmine bibbe be Allah lubi on be tabiti on ka dewgal mum si on newna ni men yowtida e modi modo min holla be faali amen den fi yo weldutu tabiti on ka dewgal andi to nyande gore wani o biddo gorko mo men futti o han ka traba parce que o ko biddo gorko wala wadi barkemu o tamboton adna e lakara on faltike
On jawi ko mi holli on ko. On nanani lang. Pay ko. Sa yaw ka travo nang. Ay min ngandi ka mon. Min ara chaque fois min dartama. Si biro ma jonni men numéro bemma o. Ay ko bemma. Holdi da non ko bemma. Fami. Walla yafo bemma yafo do be yafa. Faltike. Am ɓiɗɗo gorko Allah waɗa e barke ma. Hara hande no nene ma nani fewnorno. Haray no hande fo no ɓaawo biro ma. Kono ɓay hande biro ma ko ni fewnori. Pigini sappo yenani biro ma nane. Jango e mo wawi mere ɓe piyamo. Ha min yima ka Facebook, min yima na wattide hey ɗum fof ko haala. Mi torotoma debbo seɗa jaɓana lan ko ɓuuri e fandude. Yiltito ka dewgal ma. Ɓiltito ka dewgal ma, muññoɗa muññina ɓiɓɓe ma ɓen yiltito ka dewgal ma ma chéri. Jabe do di dombo. Indo 500,000. O 500,000 do. Madame. O 500,000. E di nyamete do. Ko fi kumpay kun e ono nani. Tuma lanni wo kadi men hewti. Munyine pay ko mon koy wondo. Si Allah je ko anyoto to mbudi madame to joni bi mbudi mbo mon. Jonnon la numéro modi mon mi nodda modi mon me yowta. Goddo e modi mun no wawi seedude be torto de bombe wonti da yurmi no bi e mom entabi ton ka dewgal madame. Dewgal welungal hande ala sa iwi ka modima ari ka mawbe mabe nene ma wura baba ma wura be wonduda be ko hakkude ni Allah be hidata be hidantam hay si be hidanima hala tu depende si be inni ya walo a wato sa joda jod biddo debbo ka dewgal makko do wonde machine munyina bibbe mabe andi ta biddo debbo ko munyi do e dewgal munyo hande si a munyi ko kumpay ko mi do o jandi Allah wadi barki o ko hakkude ni Allah ittante moneji bu machine a faltike a jabi comme bien. Mesdames, messieurs, moi je vais vous laisser. Je suis tellement mouillée. Il est presque 1h du matin. Je suis encore en activité pour les enfants, c'est pas évident. Mais néanmoins, nous vous disons un grand merci de la confiance. Merci à nos millions de partenaires aussi. Ensemble, soyons très prudents dans les différentes familles. Hein. On va vous laisser parce que moi je suis très fatiguée. Passez une très bonne soirée, une très belle nuit. On se retrouvera demain, même heure, même fréquence. Mariam Touré, mettez pour les intimes, l'ONG Assistance Humanitaire d'urgence. Bye.